election Katkum ki kubor ki balayulum ka jingpenja bat bam club ya kapisa ka KHADC da kinong troy katay katanat ka baken thub ya uchaw kidar ubla bam tu hadu live nyaw point lai lak tengka un ha bansew hadu shipho hajar tengka shipnai bat UCFO katanat forest pat un ha bansew shilak tengka shipnai syaka council kum ka bayburia ya kabala pendon kam bakla ya katay kapisa da kitay kinong troy jong ka KHADC lengba ka isi meeting kablalong men ha ka arphawai tarik ka depshim ya karay bantung ya u charter accountant nakabenta ban penyaj be ya kapisa kapilan kabala pendon kam da ka KHADC ha ka bautay UCA un ha ban audit ban ajingken shisin laibna ya tu uba titos ubadai UCEM jong ka KHADC ka isi menta kala shim ya karay baka day bandon kajing audit internal audit kabalong quarterly kabamo shisin laibna day bandon ka audit report kabalong internally bakan biang nang ni syakma tagi de kirai di ba kalian ke isi ini bala komet lu haka inquiry committee bau demo u bapenan kami ada lai punya ulak belum siu mau show jar si panai haduk lah no hendak nak kalian jong kau siu silak pun dan anggap di bahap siu ni siu silak nadu ubenai march araja akuan but we uf kendai siu wajar uhap clear ya kan note kalau ayah nombor kanika kies kalau kut hadin ba ka high court kalau direct ya ke ya inquiry officer baun pendap ya kanika kam bar hadin ba ka inquiry report kalau poi syaka isi nakaliang ngejungi ngila nakalian juga inquiry report kalau ajimut syaka isi ba uni UCFO udai bansiu silap nakatulok ke umanu kanai magani kapisa kade sanlap udah mo jadi sanlap kan sanlap lah kau ya ni CFO siu mau menai banyak ke ba ipendu ya kan ini udah tang plantation sudah kadai kemakan do lak ni kan keluar zat lah pun kemakan lagi sana kani ko penon kam udah lagi nyolak lai pun nhiều Nriau siap ko pada kalau bagi fix responsibility kan nama ko deu kli do jo ka department kemudian katakan sana kemudian siu CFO kan dari tangga kadai kan om penalti jong penalty fixed responsibility ya ka jingwan ra jong em in charge jong ka health and sanitation bopek ya ka jing ko jing suba mo te kawai ka ba ngilap hamni hapo ka compound jong i council idon sibun ki kenrum keram ki jing jabo nata jing bombet bombiang hakalian ka parking hakalian jong ka security hakalian jong ki CCTV bat kiwai ki jing adai ru ka MDC hostel te kani ngilaya tai ba ke isi bat ngin nang ni syakmat ngin yale ban tebet pembiang ya ki jingdon kam ki badai hapo ka compound jong ka council khamtam hapo MDC hostel ki don sibun ki jing complain pa ki don ki breu ki banabat ki wan ban parking kali nanta ki wan ban le wi kam ki balong BI tingin sa peni da ka hadin ngin sakot ka jing elang bar usharman jong ka council ke jungi deputy chairman bu secretary banya keren ha lo ban pendiang ya ke MDC hostel ban aga jo ko por na ka menta ka jing khoi jing subai layarai bakan don ka cleaning drive pun khoi da ka banya simata da baro kinong tre jong ka council ban pun khoi ya council ba e kompon haka arp sau tarik menta umnai da ka dei halor ka amendment ya ka administration of Millennium Scheme
Rule 2022. Kidon apli gibanta kiba nakaliang di hima melim kapan nang ka wanra sengi nak bantaban amen ya kabangila approve antara singi daga isi bakata kalong pi hakanika ak jong ka hima melim mla bantum ya kini ki acting lada deu acting saudara acting siem rat ne acting rambas nong ne kamut ka ak kamsha bantung yang nunu acting na terus nong kabamut lada mdan klik nong senciara tu kuat dei menteri dan iu bakal dari hima melim balik senciara tu TPI hari ni Islam Arsenal ba don ni covid bom semla ban pelong do bosnom tu ia melim la syutung la katung ni acting rambas nong kabalong let's say kabalong ngalak ban ong kalong illegal dena tak ada nang ban streamline ne kan ni nak dia ke hima melim kelawan ra kan ke amendment bat nak dia ke isi ru ni approve ka amendment ni kiru mo amendment ni kiru kenang banang ni syakmat kan ailat yo iem ka hima melim baladadon kini lu ki do besnong ki bampat la bat pelong ki do besnong ne ka don ka huri hura ailat yo hima yo iem melim bu thung ki acting bang basnong ni acting iem raj ni acting rendo acting sodar ha kitu ki bana kitu bisno kata la aku ka bede bat ka Kasih Social Custom of Clan Administration Bill 2018. Kumapitip kani ka bill kani ka ba la place po house pensua la pa po government ba si governor ndre kalawan khai biang. Ti hadin ba kani ka isi kala shimti ya ka SPP committee po district council na kalian ka jongi kamtam na kalian ka jonga kumu bapek ya ka law na la pa biang yang kani ka bill syakawe ke komiti ke bekapang ban penbit penbiang ban le bin pabin ban pen bet ya kani ke bil bat menta hadin pagani komiti kala summit syaka isi na kalian ke isi ngilapha kopi syaparo ki MDC bakin study ya kani ke bil bakin ai ki views ki comment joki henry ngimshim yo kanu ka comments ni ka jing ajing mut na kalian ki MDC ka bamut ba kila pediang mo kila menjur dengan kabil tina tak ada ngin sara ya kan kabil ha kan ni next session ke benong akan dari Julai kena mengini apa pas no ya kan kabil ka ba kum ka jaj pun real bila ada amnut la mi nanti ha ya kan kabil ka ba la pendit penbiang ningkong du da u siam berem wi liet ba sela ba mentah ka por ke cumi minyo ban pas no yang ini kebil kabanlong na kabanta ke mentoy coba tak terjadi kan oke ini ka STP committee gitu ni akaba nilai keren ki katu kan itu di agenda ki badan kam di day council kunjuk ke jing konkret kabanta ke session kabanlong ka military Julai te hagen ke si na kaliang UIM in charge yang ke ilaka lonra ki actually ki agenda ka agenda ka baningkong kalong ban wanra ya kini ki bill ki at ki jom ki kat tu kan itli ki hima ba south li ya ka ba kilada place apo ka house mensua ndre na kalian jong governor ula ha biang sel council ba kat tu kan ni ki submission tina takadaw na kalian jong iya men charge hadin ba la syong ka expert committee na kalian jong ka DCA di mentangin ra biang ingin kibil sa sisien hapo ka house hakani ka sien ka banlong kawe kede ka bill jong ka nong so force in ship ka baar kede jong ka nong stoin amendment ya ka nong stoin in ship act ka balai ka bede ba ka nong clause in ship bill nong klau nang ta kabasau kade jong ka mawyang sip bil kiri bil kiba ngin police akani ka session ka banlong ban haga ju ka poru ngirawan ra ya ka amendment ya ka United Khasi Jaintia Health Autonomous District Appointment and Succession of Chief and Headman Bill 2022 kani ki amendment kiba ngin wanra akan ni session ke ban long
jing pendon kam baklai fun harus nem arja kat arlai kebaya deh po forest department kani kebentar ke ladap kamdan issue mana kalian ke inquiry committee ru kala fix ya ka reimbursement na kalian jong tu basya keno ba la pulut bisa bedai forest department kebaca nem arja kat arlai tikani mentar la reimburse na katulok tu officer na wisdom how no way benai dia bedai pat ka follow up action ya ke audit report na kalian ke jungi mentakas ni ilarai bantung ya UCE chartered accountant uban long kum haka juga por kum inquiry officer but haka juga por un guide ya kini ki account staff ke jungi lani ya ki heads of department kumnu bakin maintain ya ki accounts kumnu bakin penbiang ki receipt kumnu bakin penbiang ki cash book but haka juga por un ai ka report sa isi ka ga jinglap ka jogo nang ni syakmat nakadian ka isi insim khia la dalap kinu gini gijing duna ha ka jing dai ban maintain ya ka account ha ka ni ka office te ka kumbang la omantan min thung UCA chartered accountant bolong well experienced nang ba un lap lut ya kini ki jing duna ka dia ka ban long do ka jogo por kum inquiry officer uban inquiry ya ka jing biang jing account CAG report. Kini kalau kau ingat bentar ke bah nilai keren, nilai tai bah bentar isi. Kebaningkong kalau hak jing lap lani ke observation jom ka EG. Abede bat ka report ke bagi jom senam arja kat way kat ar lai. Tapi kumbang lah jumpa syahid bahkan tu ke CAG report ni kadai tang hadu senam kat lai. Bak kalai sanem hadu mentah ke UAG 4 pemi ke report what ladap audit ya ki account sungi hadu arja lah mo ladap audit tambah ke report ni 4 tip ke balong kumnu tinrai hadin bagi lai ya ketika observation nak kalian tu UAG nak kalian ke isi ngila sim kia bat mentah ke sing ngila tai bin pebin kawi ke observation tu UAG kebaningkong harga bedai bat ke ban maintain ye ki records ki badai ki asset jong ka council ya kani ka bentang ila IT how ia in charge jong ka council asset ka ba nakalian ka jong la de le lepa ban form ko committee ba ban maintain ye ki asset jong ka council mo ki e ki tiar jong ka council ko badan mo ko ki me ki komputer ba kum ta te ya kani ka bentang ngin sat pentip so AG ba nakalian ka jongi ila don ka committee ba ila don ru ka maintenance ya ki aset joka council kabaar ka jinga dei ba kani ka discretionary grant lani kata ka bai mo ka balong kum ka kenjap jingarap ya ki MDC baro ke bangi juai na kalian council kani ka DG ke bangi om habangi ai ki MDC ka mut ki ai kalong ka bayarap ya ki na bantaban ai jingarap pai ba la kalong hakapang di stom la kalong haka no kanu bentar ba MDC sudah ban ai tingarap ti baro por ngiju ai shwa ya kapisa bat usa submit ya ka UC ti ka e ka bangilap mentak kat kum ka observation kalong ba kibun ki MDC kim ju submit ya ka UC hadin bagi layo episode kim submit tegani ka bu jing bat ka penpau hak report jong ka AG menaka por sa ka por ba kim ju don kini UC Tiga ega baka isi garai mentah kalong. Ba baro ki MDC mentah, habaki aji ngarap enu, kamut kini ban submit shwa ya ka UC. Hadin bagila submit ya ka UC, kin salah ban yo ya ka ni ka DG. Mut ihap lut shwa. Ihap lut shwa. Kin sa submit dekat ki cash memo lani kinu ki receipt ki babiang ban pensaki ya ka jing pelut jongki kat kum ka amount ka bangin sanction pingin supply. Kenang bahkan pensuk ya ke office ban penbiang ini UC.